Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasmaran nempo jalan rate balubang meto tebing sete tanjakan tepakan muat sakit pinggang. Rombongan besan ai sana kadang sanak dulur tamu undangan juga hadirin sekalian. Baruge unde ke tangkul kedingen jale mau nasib mujur bagian ade kalau ke boleh saluang bute. Tungen raje kur semangat penganten badue undela tua buang celake jadilah sompeng di rumah tangga jadilah mas jangan selake tanam tombo minta babunge akar mangen patu pada mentue sekali boleh ai kemotige. Tungen raje duduk basanding ai tawe-tawe saling kuil saling kelale bengom-bengom ai malu-malu maklum care penganten baru dunia se melek badue makidar semon ngimbang ke gule. Ragap ladas gemeran nie adekku yar ngenezul ay ngangkat gawe nyambut menantu ayanak tue ngangkat sedekah ay ngangkat gawe ngundang segale jiron tetangga sanak dulur ay sanak kadang galek kerabat
hadir pejabat dak ketinggalan. Toke minyak ay toke balam, toke sawin dak ketinggalan. Sanak royon baju seragam, amon ade asek kesian dak pulek salah monak ke depan. Sawir kedikin kopi yang senjang. Nakan ku rendi, nakan ku sayang, ika bebek betete pesan, jadi lanang na antan-antan, loro labini ngen kasih sayang, jangan baje aja barasan. Terima segale bosok ngen masam, lanang jangan na ingan tangan. Base bini bukannya lawan, amon lanang aingan tangan. Benges nabong serten rajang, siap-siap nak jadi reman. Nakan kun ulpan, nakan ku sayang, ika bebek betetep kate, ki beno-beno jadi betine, ngunde perangi nak duge-duge, akor-akor lah di rumah tangga. Jangan galak ngupat ipo sete mentue, betine nak tahu ngen mate gawe. Jangan lanang labar sai oleh begawe, kita merepen dah suwe sedeh. Denyuk sen belanje ay kurang baik, amon mitu peto betine, siap-siap nak jadi jande. Nakan ku ulpaladas takate, dodok besanding begendeng duwe, besandengan rendi manis penawe. Ugangnya baik rajin begawe, ngen kena bini tahu takate, amon berjalan telenggang tekate, maklum care ngunde pistol barang duwe. Nakan ku ulpan, nakan ku sayang, kita batine nak tahu diri, nak tahu niangen kena laki. Ipo mentue jangan dikeji, laki nak makan nak siap saji, laki nak begawe tobok de mandi, laki balik siap ke kopi, bila perlu surung ke pipi. Zul adekku Zul ai senang hati, dodok besandeng ai laki bini,
Besandingin ade iar baik perangi kecil pelitu dak pulek tinggi Ingolada senyum di pipi ikat lah care penganten duwe tapi mak care penganten baru gado bini terus kebaik pak mak kidar berkata nekum labu adekku iar ai memang hebat boleh besan raga pajaban batajuk name koyongku asan mika dang nyaban sek cambaban ugangnya ramah serta hebat komesnya tipis dak pulek leban amon nyawir dak pulek seran ade pecah itu sangkan lame jadi pejabat oleh dak olah pembung pelikan bakarang ngunde sekap kadingen kanjang nasib mujur ada bagian boleh teruman ngenudang satang bakal buan ai lauk makan masih panjang ku terima kasih lade saweran minta maaf kata yang lancang meski yang senjang kurang senatan gemuk pendek serta kencang mane toko ai mane pinggang sadek betetam lintang-lintang mudah-mudahan hadirin agam kalau senjangnya jadi hiburan mohon hadirin bertepuk tangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.